Ya meka se lumba daddy lumba ye bronia nke bebo keji afa no okohwe na no otueska yes because dia Michael Jackson mo ye no wiase a amanfo tudi wo machi ema nipa kohwem na nipa ewu na nipa tetehwe na nipa yese no daddy lumba ya abroso ope adwumtofo mo wo Africa na ye do mo atoto daddy lumba ho a obeka obi te say Angel Kujo from Benin Fela Kuti from Nigeria na waya dwumtuni na no so bi mada e Africa but waya ne dwumtuo mu daddy lumba ya abroso kojo fosu ya bro da Fela Kuti so menam ka kire owura bi pie mu Africa ha na ye fe no Ahmed Diallo no free Mali onna Wyclef Edinburgh okay Diallo abrofo no bonutio mako 41 eniku no we obi a no onim nwoto apart from nwoto no na wo say nim computer mu pa enti we yesa wo betimi di computer ne Africa fo ayepe Africa ne abrofo no ayepe ana abrofo no be fa no ko US se onkonko kire nkura na de omde no koduru ho no ma wo kire nkura na de na wo kire nkofo bi ade emu computer no mu ana wo bonutio ku but ye won soroma ba ko pe e wo Ghana ha san soroma no ene daddy lumba kwajofusu apart from no nyum tu a daddy lumba nyakopon adoma chede nya media ma no be bia me kase se daddy lumba ye obi obo wa cross Ghana for yeto sa wa na hopo ebi currency da e wo Africa ha se mampanyini bi e be hye dwumtuni bi atade e de akotena stadium se wo de hwe match na mampanyi dada agigi Ghana Nigeria 99 no mo born Ghana hasi samre na de wonwa na ewo mu ne say ABC da say ye bebo ball apon near yi best player na ye de edwumto abon obi nyum a wa ball tene ba bi o ni yakoto nipa na wa we ni best player no ye de mano say wonye say nipa no abon no ana enyum to ni be no daddy lumba ben wa Abin wa ha time yes se na ye bon ye football wia best player no wa she goal kra no say ye Ghana ni o say ye dey wa she goal kra no omo twire TV no so ba abin wa ha ni display e was scoreboard abin wa ha daddy lumba yes ye ma won t-shirt abin wa ha t-shirt ni ma won cassette dia ka ho as a best player e bin si wiase da mampanyi da jeje share daddy lumba t-shirt daddy lumba dani mu ya twire animu abin wa ha ya twire kire abin wa ha e de kokotena Accra Sports Stadium e de kohwe match full 90 minutes car crowding dito so yes a creative program e wo GTV e sa de ma daddy lumba ani antin na minhira ma e mankomo na minhira ma nipa no was sponsor e ye mampanyi dada jeje ne yire na akwadu agima Rawlings daddy lumba na car ben na edi ni nso to ye car na brofo no ye no ye nim kone abrofo no fa so ye car no bo mo ye car no wie ye no car no beduru Ghana ha no ne efe na ben wa sa ben wa car no da bepem ne adaso da ho bepem ne ye da so frɛ sa car no aben wa eti se no obi wo sa all type go sa car no bia ene efe na ben wa eti na wokɔ garage sa wokɔ car wokɔ gina ho na obusa wo so pa ben wa Babroni ni ye free nkruma ba no wa ntini dia wa ba ye beduru ye de efe car na ben wa Charles Kojofusu daddy lumba nti abusa na me kodoman nkro na me fra alaji se me dru brikuma ho nhia me nti me dru kwan na chese mo hwe ono ni gina ho a o twen me ne wo se bi si na me ne bonko mo kakra so ko me hu na che ye me radio mate e wo Akomadan Time FM ti eja bobo nkomo ni bia na ya na ye wonwum bia ya na eto ti kakra udi ti kakra no in fact na any year throughout sanse na me hu alaji ache ye pa na abranti we see a history yema history me say da bia me ka say Ghana hanim ko fubu aya ye nheda regard o but me hu ade e wo mu a ya na me pese me tap in into wo say nipa na make keep wa alaji e nipa bia in fact na ni mote
oye nod na okatwi na oka no kron bube nyina oye so konfo kwa de no na bra yishia wo akomada in fact abrantie we ya bobo nkomo na obi nso bai wa onim obi kan so okay na de wa babrekum in fact pe wasempa me follow social media na so okay ejamene ne bon nkomo mo mu ni madwuman obi ba nche no wante wani me be nsim bebre me nso me de mi peni papa bia be hu me bia de frem major so ntimi ni alaji koso ye bon nkomo na me pesa me ne tena se no ma history kakra because na me hu na che no so de said the American no e banwum tum history football history politics history enya se ye tena se bon nkomo bebre na me say no sunyan na obehye Kumasi FM kakra na wasan ba back to Brekum Akwaba radio na Brekum ho na zo ho na Kechire FM enso ewo yankase ebra panyin Kechire Kwame Apia nana ezi wa bedi ohene na me yeso me ne nana nso ye free pa ntie ne ebe yanka oma me nkohwe Kechire FM ho kakra na iwi a omfa me nko no nso ho kakra no yeso ewa heya na otetenza so ewa heya na minim se na so alaji enkotena front na ja yenko te wa Kechire FM ni akoduru eja ye bo steps na nkakra akra eja mi yi me workings kakra ti Kechire FM ene yekoyeko nyina na yedi nkomo na ne wa woni ye hia na chese nkomo na apai no ai bon nkomo kama pa alaji gongono no ni din no alaji gongono no yekowura Kechire FM ti afin yira reception ho yira ho kama ye be bon nkomo munya abotra afin ye ba betena se be bon nkomo me ni alaji bon nkomo be wana yira reception na chese o munyina nso ni age ke ne de wono ato ye ke ne Brekum de yenim se o ba ha afuye mu nam so me kodoma ahenkru na eja me dura ma me se ma me mfa mo na eja ye nyina ye ni die ho nkomo na me nhwe se de mo nsuzu bitie na mo manager ho no me yeso manager de em se oni ho na eyemia nkasa me former radio manager eja safo na manage ho ba em se no oni nti abrantie ni pie bai ono nso ye DJ em se no otwen se ne time but na me so mo mfa me studio nti Kechire studio Kechire FM studio ene yewura no yankase ye bra Kechire Kwame Apia waya ade yi pa nwum to sika no sebe wamfa ninsim no odi bi nso abia adwuma wo Brekum Kechire FM okọ Brekum abetimi atie ehon so amanfo nso ho a omo ye adwuma kamaka DJ na wo studio na me ne bo humi oso humi amka chalaji salaji fa me ko ho na me nkohwe nso Akwaba radio nti premises on ya ba bisi no Akwaba no enya asam keto na omwura no egu no ho sa yi no owo sika te se ade bi no te ya na mzalaji aha na wo ye adwuma na osekodwo aha na maba be show family studio na ho nso me nkohwe de ekoso temni alaji na eja ye na woman na eja me pia mini kakra ai boys line na obi kai usa na wo ye ne bia na ya ka o yesari atwe oto sa ti enyini ye no twepimpinis no kreba it's a reception here around Akwaba uhwe se de asibi aye ho na ampa se aha Akwaba radio ampa design no eno no na me yezo alaji family room ti afei ene e ba be rest studio I think aha no mo production production wa ha sana odi akọ studio news ni ade ne sports for nti afei ena yira main studio Akwaba main studio no na Akwaba radio main studio Brekum ho no in fact that Brekum nso ho ye kama yie pa me ko gbuna hafo ne die mi hu ye ne se ase ahonidie ne ye more because ye nam sunyan monten so ye nam Brekum monten so on hye dan hunu se bia emfikyire ni na bia ne ma bi ho enye dia na emum Brekum ho ankasa krom ne die emu pa in fact Brekum for ma bom abaso nyame nhira mo pa ne se de musi bi di kro ni no alaji kire me mixer na mixer ne hwe I think say Djka odo nsa press baby a na we na nkasa twekosoro na osan ya na atwekofom se ubiebie na se eno ama okwan se bia ni nyina abesan aba fom very professional clean studio ehye Brekum Akwaba radio in fact ni run wa bo adwuma ye na mse alaji ye ode enkwotena se ne monkomo kakra kwotena se ne monkomo
But for see a drama from so ani akai anom medru brekum me kodoma na medru head na was say me colleague omo ha was say me fa ha na me omo etwetwetwe nkomo abranti e friend alaji gongono no oba brekuma ono no ewo akwaba dwumadi a odi ne e friend no e friend kabi mame na abranti ope historian pa na minimalaji minimalaji na minimalaji historian na minim se the history no eda so ho ana se ekwa na me pesa me no be remind e ho kakra sans on the about politics any football any nyom to dia enya asem keto akra alaji din tin e ma opeda de lumba asem se nipa obia o adoma chede nyame de ma no lumba eye nipa adoma chede nyame de ama ne se uhuno wa uhuno wonya tin voice nko obedom sana nyame ye lumba enti apart from music ni bibia de bia me ka se lumba that lumba ye bronia nke bebo keji afa no ho okohwe na no otueska yes because dia Michael Jackson mo ye no wiase a amanfo tudi wo machi ema nipa kohwem na nipa ewu na nipa tetehwe na nipa yese no that lumba ya abroso wa ya abroso de bia me ka se ope adwumtofo mo wo Africa na ye do mo atoto that lumba ho a obeka obi te se Angel Kujo from Benin the entire Benin for ehu ni se woye number 1 edemo omo no etomre bi na Benin for pekotro banche de ewu no mu nya bi duntuni ba kope energy Benin esi wo be peme na Benin da so ye Benin ono nko awo obobo shows ro nya sika ede beboa Benin kuro no intemu fun se woye king edemo omo Fela Kuti Nigeria na woye duntuni na no so bi mada wa Africa but woye no duntuo mu that lumba ya abroso kojo fosu ya bro da Fela Kuti so me nam kacho owre bi pie mu wa Africa ha na ye fe no Ahmed Diallo no free Mali onna Wyclef edine born okay Diallo abrofo no bonutuo makoma 41 eniku no dienti se we obi a no onim nwomoto apart from nwomoto no na wo say nim computer mu pa enti we yes we betimi di computer ne Africa fo ayepe Africa ne abrofo no ayepe ana abrofo no be fa no ko US se onkonko kire nkura na de omde no koduru ho no ma wo kire nkura na de na wo kire nkofo bi ade emom hu computer no mu ana wo bonu tiku sa ne ba we nyina ye niema na yehu ni say ye nkofo bia na nkom betima page Africa din bia maye anom betima page Africa din bia maye but ye won soroma ba ko pe e wo Ghana ha san soroma no ene dade lumba kwajofusu apart from no nyum tu nyum tu a dade lumba nyakopon adoma chede nyame bia ma no bia me ka say dade lumba ye obi obo wa cross Ghana for ye to sa wana hopo history be na dade lumba ameki anyumtufo bi no ntimi meki bi da ebi currency da e wo Africa ha se mampanyini bi ebe hye dwumtuni bi atade ebe akotena stadium se wo de hwe match na mampanyi be no na mampanyi dada jiji match be ya Ghana Nigeria 99 no mo ball Ghana hasi samre na de mo nwa na ewo mu ne se na ebi sida se ye bebo ball apon nia yi best player na ye de edwumto abon obi nyum a wabo tini ba bi o ni yakoto nipa na awawe ni best player no ye de mano sa wonye sa nipa no abon no ana enyum to ni be no dadi lumba be wa asem ya kala de mekwa akira akọ me oh busa bi wa ha abon wa cassette abin wa ha time yes se na ye bon ye football wia best player no wa she go kra no say ye Ghana ni o say ye dey wa she go kra no omo twire TV no so ba abin wa ha ni display e was scoreboard abin wa ha that lumba yes ye ma won t-shirt abin wa ha t-shirt ni ya ma won cassette dia ka ho as a best player e bin si wiase da mampanyi da jeje share that lumba t-shirt that lumba da ni mu ya twire animu abin wa ha ya twire abin wa ha e de kokotena Accra Sports Stadium e de kohwe match full 90 minutes na bin si da e bin si wiase da
ebi crazy da se mampanyi bi be se da asanyum to ni bi atare enye ono na organize football no o tede ba bi enye Daddy Lumba football no yebo Daddy Lumba ni any sports stadium ho wan ko hwe match ni bio nanso man ni nyina gitu mu se yenye saade wi omo ye saade no bra na mampanyi dada jejeti akonya so eye de hye wo man ni munyam na enye Daddy Lumba yes ye de ni din to ka bi so ka kra din to so yes a creative program e wo GTV esa de ma Daddy Lumba ani antin nyame nhira ma e mankomo nyame nhira ma nipa no was sponsor eye mampanyi dada jeje ne yere na akwadu agima Rawlings Daddy Lumba na ka be na edi ni din so to ye ka no ka na brofo no ye no ye nim kone abrofo no fa so ye ka no bo mo ye ka no wie ye no ka no beduru Ghana ha no ne efe na benwa abowa sa benwa ha ka no da bepem ne adaso da ho bepem ne ye da so frɛ sa ka no abenwa ha eti se no obi wo sa all type wo sa ka no bia ene efe na benwa ha eti ne wokɔ garage sa wokɔ ka wokɔ gina ho na obusa wo so pa benwa ha ibeyi sa abenwa ha le dia ma Babroni ni ye free nkruma ba no wan to ni abenwa ha ba ye bedru ye efe ka na abenwa ha Charles Kojofosu Daddy Lumba eye abakwasem maka jo se the way I see e peja adwumtufo bi do mu koduru ye no Daddy Lumba brosa because one say ye ka Africa ha ye ka say ye ntena se mo bo adwumtufo a bia ubebo Lucky Dube ebia ubebo Angel Kudu Afa Blondie ubebo obi ti se ebia Fela Kuti Fela Kuti bo 28 albums Angel Kudu oda so ti ase about 27 albums Lucky Dube about 28 albums ye musa say Daddy Lumba will how many albums Pacho was say or 31 Daddy Lumba e ka se ye kan bi kura de pon ko benya 32 e bin sida o musa na nam pedum ye adwom sa no mo nwum na no mo ye no na e ya pawa otime baba ko pesei na ewa e bia be 15 minutes e bia 10 minutes na egu pawa no so na no kwa ba bontin ye mfa eno nka ho na mum ye pe bra ye start say ye twa cassette e chire 8 animu 8 no potty obienyo 33 and 31 and no me fan 32 kra 32 yeah dear Daddy Lumba aye no se wo ye broni a nke be ye mo wo wiase adentra Michael Jackson peja dada from 9 years was starting say wo tonwom ade be pem bra o free mu no 29 albums as ye fan say wo ye wiase nyina duntuni pani alaja dentina na wo se politics we e be say MPP ni a obenya flag bearer no se wan fa Daddy Lumba eni na chi a obeluse die ntia abako se mbe na wo Daddy Lumba ene politics ho abi o say music ene politics eben na omoye mpenifo miensa penifo menesa bako na nampedi bako ni Jewel Aka bako ni Daddy Lumba okay NDC for national anthem bi omobo arise from Ghana eno eye Jewel Aka no boy Jewel Aka na nam pedu ni Jewel Aka eka bomu to dwom de ma NDC for from 1992 to 1997 also no say ke to aba 96 ba kwato 97 omudi akire de campaign o de weni aba ne be pemenne enne na me kusa ye kase ye tenase ne ye se ye mo NDC for nwom ema omakoma ento omo ye mu a Jewel Aka ene ye tenase ne ye se ye mo nwom emfa ma MPP for no omakoma ento omo ye ma Daddy Lumba enti dwom to ene politics eben but inchichemu enya dwom tuni bia na oduna ye kampa obawe ne election o man perin ko fo ba se na dwom tuni bi so ma na wi ni ya yes eno no Cindy Thompson ene Asebo Manfi Cindy Thompson nwom be no mo bro hu fo eche oni me kama fo Jesus ya eno na MPP for the koye campaign eno ono ene Asebo Manfi ma to me praye de pranachi eno no mo de koye campaign e de ma mempanyi dada akofo e ma de course de we ne election ade na ewu mu se sa me na jeje afa Jewel Aka ene na nampedu
edi na chair campaign 2 times ama na we na election enti ko force ba ye no obedi sa amra no so wansesa no ono so kokofa nipa mienu di na chi di ye campaign most ba ye no otena se hu se ampa sa de ne ye adwuma e no so kokofa kwa okase ene Lucky Mensa edi na chi di ye campaign otokoso de we na election Mahama Busia bi ofa danma ene from nkra bi am group wo mu e de omo ye campaign e de we na election enti that Lumba ene MPP akwakoye besepani mkonyina haban a ye tase ne benyansafo uyi ni mu enye yie wi wo akira wo nhunu baba kwasem mu oben a uhunu ojo makacho se Ghana politics enye duro ne de we na election eya bakwasem history esia na esi wo ye de ne to this current election so wo mu di abakwasem achi a se NDC edi onum abakwasem achi a ebetumi aboa wo mo NMPP nso di onum abakwasem achi a ebetumi aboa wo ba MPP de na dey because the entire dey na say MPP for koto aba na omoto de ma mempanyi abedi akira eya bakwasem o ma nto amano a eya bakwasem me pese meti ho se MPP for ekoyi flag bearer Baumia eya bakwasem eya history e de ma party no e no ma nto amano nso a eya history edi entia the entire history ni say MPP abakwasem mu omomfa obi ofri north ana nodna eni omanim as a flag bearer da abakwasem mu omomfa bi da MPP abakwasem mu se uyi obi a obedi omanim as a mampen okopre mampen na konya no na wa amfa north ni ama me ye wa bedi akira obwa oya dani abelusu enti MPP abakwasem mu from 1966 UP eye ku etu CPP aban free so omunam mu besesa UP no e de beye MPP abakwasem mu from 1992 up to date and gusu amene wo kasai MPP abakwasem mu omonfa obia wo free north emedi wo manim as a flag bearer enkoye campaign fan we na election omunye bida ebinsi da so omofa obi ne se omra medi wo manim enkonko pre abanwa akonya no na wo free north a we ni de di kan MPP abakwasem mu omaye bi na de besini se ekoba ne se MPP koto aba e de mama mpanya be de ache Mahmoud Bawumia na NDC fo ayi mampanyi da Mahama ewohoi so mumye ni na kopra we ni de di kan a abakwasem mu Ghana ha yenya omo free north omo ye northerness mienu ba kwa gina ma MPP ba kwa gina ma NDC ebinsi da never say northerness mienu be gina as flag bearers yes. E de ama both NDC and then MPP na omakopre mampenya konya e ya bakwasem because